Halleluja! Gloria لك مولاي القديس. نلقاكم إذا مرتين واقفين على المساج لنعمل اللي جاي من القلب تاع المسيح. اطلبوا معي. كل حاجة ورايا مسيح القديس. كلمني الليلة من كلمتي. أعطيني ريفلاسيوني تاع القلب تاع المليان حبة تاع المسيرية نكون كاباتش نرشيد دا كل اللي انت عندك عليا مولاي في كريستو جسو ورا كتبت جواني سكتورة تفوى بلامنت خلنا نبدأ بتستمونيا تاع الأولاد. ده الويكند اللي عدى كنا كونفرنسا أما مشغولين تجربوا في الكنيسة منستيرو تاع الله جو البوليا كنا في البلد اللي اسمها مارغريتا اللي هي صبيحة هافن طلع بلد و خلمت شهوة كم رايت وجات مالتا شيء استدري ما كم رايت فريتي واحد من الأفكار اللي بنسك قلبها فينا علاش بدنا ناخذ كل ريسبكت لو كل فرصة نسوي هذا المساج اللي هم جايين من باك جراوند كاثوليك بحالي وبحالنا مننا اما في الكونفرنسا كلام ثلاث نساء لي ثلاث نساء particolari combinazioni يكونوا combinazioni كانوا صاريت على سنين صاريت هذا منهم حتكون معنا هيك على الكونفرنسا هو اللي جايه و تاو التستمونيات تاعهم كيف عارفوا الديفرنسا بين ريليجيون سبيشالمنت كواحدة منهم كانت تطلع صورة و مدارة داو جماعة اليوم كل واحدة منهم هي لابسة كريستو وبدأت تايد ماتاش ما كانش تعرف لي الكريستيان في البيبيا يسيخ ولا لابسة كريستو كان خلق لي بيسمي لابسة كريستو يا تدعك وتعبكي هذا الشيء البوب دي يجرب من الناس تعرفين pero مش بس عارفين ناتورالي تا نوليدج ما عارفين تا الالتا مسيح عارفين تا الالتا مسيح و داول ثلاثة اللي عندهم فريسكي سبيشالمنت اثنين منهم عندهم فريسكي واحدة خرجت من سورس الأخرى والأخرى خرجت دلوك الرياضة ودي اللي خرجت لسه دلوك الرياضة خذت قلبي مش بس انكوراجية ما نانا التانية على المسيح و اتجسد عيسى كانت شهادة توتالمنت عليها جديدة ومتى نحارس مدواري ودك لي في كونفرنسا تاع بوليا ودك لنا مدوار مالطا باش نكلوس بوستا كريستياني نقصد الدنيا مش نقصد سوري اللون كونفنت كتبنا على قبل اللي تشافتا 2000 عام على هرسين باش انت تجي للبلاد من طوطيك تشافت نمبر 1 ودي مش نمبر 2 نمبر 1 هي اللي انت تكون تعرف الالتا مسيرة هيك عش منهم تبدا بدنتها الالتا مسير
meta nara bosta nies li anka ibadu biex jirċievu l-fejqan, ibadu biex jirċievu l-miraklu minn Alla, ħafna drabi esperjenza f'ħajti fil-ministeru, fil-ħajja Kristjana, ħafna li għandhom bżonn mhux biss jimmemorizzaw l-Iskrittura u l-Iskrittura tal-fejqan, imma jkunu jafu u jimmemorizzaw l-Iskritturi tal-Alla xi jitfuhom bħala bint u ibn. Għaliex kull ma nirċievu jiena u inti minn Alla, nirċievuh mhux għax huwa Alla biss, imma nirċievuh għax huwa Missija u aħna wlidu. L-Iskrittura tgħidlek li l-fejqan huwa il-ħobs tal-Olid. Il-fejqan huwa l-ħobs tal-Olid. U fejqan mhux biss fiżiku minn xi virus, imma fejqan fil-qalb. Il-fejqan fil-qalb. U nemmen li ħafna mill-fejqan huwa attribwit ma' iktar ma nsiru naf u nesperjenza l-imħabba tal-missilejja iktar fiq. Il-bniedem fiq mhux għax jintaqa' ma' skrittura tal-fejqan, jista' jkollok revelazzjoni fuq skrittura tal-fejqan, which is good. Imma l-bniedem fiq u jibda fiq meta jintaqa' u jsir jaf li inti m'intix irriġettat, Alla mhux kontra tiegħek, Alla jħobbok bħala bintek, bħala bint u bħala bint. U l-ewwel ħaġa Kristu ma kien jagħmel ħafna drabi meta jfejja kien l-ewwel ma jagħmel huwa jbiddilhom il-kunċett ta' min huma fajnieh. Taqbad di? Jekk inti ma tafx fajn Alla, kif Alla jħares lejk, tibda tiddubita, tibda taħseb imma Alla li jħobbni, Alla jgħaw kontra tiegħi. Alla għandu xi ħaġa kontra tiegħi. Anka f'bosta Kristjani, li forsi qed nassumi li qed nispera li wilda ġdid, jistragiljaw l-istragil tagħhom huwa mhux jemmnux jekk Alla jista' x'fejja, imma jekk Alla jrid ifejja lilhom. Tifhimni din, tifhimha? Hemm differenza bejn tgħid u hija nemmen li Alla jista' kollox. Dik kulħadd jemmenha. Imma temmen li Alla jrid mhux biss jista' ifejja lilek. U ħafna mill-fejqan jibda bil-qalb. Għax ħafna mill-waqt ġej minħabba l-qalb mhux sew. Mhux sew għaliex hemm il-ferijiet fil-qalb li jikkontribwixxu għall-ferijiet fil-ġisem. Jekk aħna naqbdu l-Iskrittura post il-Kristjani jekk ma tafx bl-ammendi tal-parlament, right? Mhux Ġwanni 3:16. Ħankun bażi kull lejla ma qabduha bir-revelazzjoni. Ġwanni 3:16. L-ispirtu tiegħi tinħoss tal-kliem bas. Daw kollha li intom hawn preżenti, daw kollha li intom issegwu fuq televiżjoni, daw kollha li issegwu fuq YouTube u Facebook. ħafna mill-istraglis li inti għaddejja minnhom jew għaddej minnhom, ħafna mill-problemi li qed tiffaċċja, ħafna mill-weġġat u ġieħ li hemm f'qalbek huwa għax għadek vera ma rafx sew minħabba tal-missiera għalik. Isma'ni, meta l-bniedem ma jafx b'revelazzjoni li minħabba tal-missiera għalik, tispiċċa tirreplejxa dik l-identità b'xi ħaġa oħra, biex takkwista bil-performance tiegħek. Issa jekk inti taħseb li inti ħaqek jew jistħoqlok għax għamilt xi ħaġa għax bil-performance tiegħek, inti u jiena nafu li dik tista' titlifha. Meta jiena u inti nħarsu lejn xulxin bħala aħwa fi Kristu, meta tħares lejn il-bniedem midni li għadu ma sabx Ġesu,
خلص بين أخوك وأختك خاطر ما الديفرنس والله كيف تيجي تديكم كيف تتكلم فوقهم الديفرنس حتكون منك عايش كيف يرى البنيدة وكيف يرى لو ما زالت فرق ديفرنتي بس أنا سبست أنا قلت لا أنا سبست بتول لا احنا ما احنا ان شاء الله اما الاسكتوتاتيك لقطة الموتشان افسين همسوي خد امتاو للا بحالة اوليت محبوبة شنو دي؟ مش بحالة اوليت تخبطها بحالة اوليت لينتم تعرفوا لينتم محبوبة Imitate God as beloved children. When you know you are loved, you see things very differently. متى تكون تعرف لين محبوب تعرف differently. تجدك على لغتك والأخوك differently. parole زيت فوق وفي وأختك ما تهدوش. أكفو بالنب أكفو بالنس ليابري وجهك. ما في experience هنا سالمت من وجهك شو موجه. بدنا موجه عاش موجه وخافنا من الناس بخير خافنا وقف في الجسم كسره لكن اللي في عاد ما يسبوه لما هو الجنة ما تفوق الجنة ده اللي في أنت العالم ما يسبوه علاش اللي في أنت العالم يجي بس باللي أنت تكون تفهم محبوب من هذا المسيح يناو أنت كل يسخط لنا محبة موضوعات في الدنيا اللي ما يسخلوش يجي محبوب ما الحياة تعلم كل ديزابونتات يا كنتي تبرفت لك الفويد بالمحبة تبني آدم شو بني آدم هو كريال بيش ديزابونتات بيش تفتكر ليانا بزيادة سلفاتور بزيادة الداك اللي يحبك بزيادة ومتى تسيب السرحانتية فير السرحانتالي نتعرف لين محبوب تقف تفتش المحبة ومن فوق تفتش المحبة تفتش بيشتاق المحبة وهذا نضرب بشيء سكتورة اكتر بيرك داك ياتي من داك يرجيبي منا ومنا منا ومن كريستو منا احنا منو الكتاب بينا كريستو اشوف الكتاب بتا ما احنا وليده الكريستيان سبوست وليد مش خافنا نضرب ايش نعمله نفلوك ناتو المحبة ناتو وجات ديزابونتي تغيير جوديسيو متى تتخلص زي كريستو زي ما كريستو ما يجيش Giovanni 3:16 scrittura delle supposte cristiane qual è la من تروى نعرف شو بس تفوا ما أنا راح أمين هذا الجديد عشان لما يصير هيك خبر الدنيا لتعلم ابنه الوحيدين مش كل من يمن فيه ما يدلش زي كل الحياة دي كما منا لنيد يوم ناخذ I'm a loving person كمان ما كنت تقبل you are a loving person كمان ما كنت تقبل انت بنادم تحب لازم تعدل لابنك بيجي يجيك كابوليا تام سمعنا دي السكتورة نفوها سيب في مخنا نفوها سيب اما متى جسوا السكتورة تيجي روماني كابيتولو 8 مرة أنا رأيي علاش يا كنتي تتصحح للفيدي كيف تتصحح للفيدي؟ فرصة يوجد منكم تقبلوا الروماني 10-17 الفيدي تجي برمس تسميع فمثل كلمة دلع تكون زوال طيب إما سكتورة اشتايت نفتي بوست سكتورة يعني في الأول تسلونكين كابيتولو 1 عندك غالاتين كابيتولو 5 لكل
tal-fidi, taf x'inhi? L-imħabba tal-għalik. If you want to strengthen your faith, strengthen your revelation of God the Father's love for you. Għaliex meta inti tidħol f'dak l-area, dik iż-żona fej taf u għandek revelazzjoni għal xi mħabba kbira għal missier għandu lejk, inti x'ħad iddur b'dak kull xi rejt fejn? Inti x'ħad iddur b'dak irriġ jitproteġik? Inti x'ħad iddur b'da li taħseb li ħajwarbek jew ħajrġeda? Romani 8. Isma'u għal-iskritur kemm sabiħa. Vers 32. Grazie Gesù. Spiritu Santu tkellem inti. Infommi għal-poplu tiegħek. U Alla li janqas l-ibnu stess ma' ħafira. Imma taħħalina l-kol kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu. Kif ma jagħtinix ukoll jekk issaqs il-Kristjani kollha jemmnu li Alla jħobbhom u tagħmel l-ibnu. Imma jekk issaqs ħafna Kristjani temmija li Alla irid ifejjek min iżgu. Illum inqajt ma' xi nies mhux jgħid biss. Jiddubitaw li jekk Alla jekk nisihomx mhux probabbli aħna kemm darba forsi saqsejna lil nafusna wara li nsejni. Għandek tant għandek tfal jablu nsejna. Jiddubitaw jekk hux ir-rieda tal-missier biex ifiequ. Meta inti għandek Kristjani jgħidu Alla ma naħsibx li nifejjani għalissa. Kemm għandkom ulidkom? Jekk inti bintek u liedek jiġu waqgħu migrufa demm ċarċar magħhom u jgħidulek pa għajni fejjani mhux issa ejja ġibhom. Min fejn ġibnihom daw it-teoriji diaboliċi? Ngħidlek x'inhi l-problema? Ma jafux l-imħabba tal-missier għalihom. Għax hekk ġifieri kelma waqt li ħafna drabi aħna nitolbu qed inħarsu għal dak li nitolbu l quddiem fil-versjon tal-kelma ħaseb ħaseb inħarsu lura. Għal dak li diġà tqala diġà tagħna mhux ħajtina. Għaliex meta aħna ngħidu Alla tant ħabbli tal-ibnu, il-ibnu ibnu Ġesu sar kapoljatarija. Ġesu sar mart għalija. Ġesu sar fejqan għalija. Ġesu sar paċi, shalom għalija. Mela meta jgħid Alla l-missier jekk tant ħabbli tal-ibnu, Alla l-missier tant ħabbli li tani l-fejqan. Alla l-missier tant ħabbli li tani l-ħelsien. Mhux ħajtuli, tajjuli. Alla l-missier tant ħabbli li tani l-paċi. Alla l-missier tant ħabbli għaliex ġibiet jgħidlek Ġesu għall-paċi tagħna. Ġesu l-fejqan tagħna. Ġesu għall-ħabba tal-għalina. Ġesu huwa l-ħelsien tagħna. Ġesu huwa l-maħfra tagħna. Meta jiena ngħid Alla tani Ġesu, inti trid tqis li dawn huma kollha affarijiet li diġà għaltak ma' Ġesu. Mhux xi ħaġa, tajtek il-Ġesu se tidlobni xi iktar. Le infatti għax tajtek il-Ġesu għandek dak kollu. Taqbdu xi ħaġa tagħhom. Forsi tqول tgħidli ġieli smajthom l-affarijiet tajjeb. Imma bartom bil-relazzjoni biex inti meta se titlob it-talba tal-fidi ma tgħidx ma tgħid Alla semani. Tgħid Alla irid nfid. Tgħid Alla vera irid nfid. Imma jista' għaliex ħaddum mulej. Tkellim ma' oħra telefon. Taljana di. Taljana. Tikki fuq telefon miegħi għaliex qed titlob il-Alla biex ifejqa. Naf, hemm il-mixja tal-fidi. Imma jekk il-fidi titqassarla il-proċess ta' fejqan trid tqassarlu il-distanza issaħħaħ fl-għarfien tal-imħabba tal-missier għalik. Għaliex il-Alla l-missier spilu kollox biex inti tfiq. Spilu kollox biex inti tiġi magħfuq. Spilu kollox biex jiena niġi salvat. Spilu kollox biex jiena niġi meħlus.
Swilu kollox biex jina ninħeles minn dak kollu li għadu provi oppressani lija. Għalek bidejlek Alla, ma da ma ħafirix li minnu. Imma ma miegħu mhux biss għal lilu, imma dak kollu li għandna bżonn tajulu, tajuna miegħu. Miegħu mhux tana Ġesu u dak jekk titlob xiktar. Tana Ġesu u dak kollu li għandna bżonn tajulek miegħu. Għabda xi ħaġa oħra. Amen. Morru fil-ktieb ta' Mark, morru. Mark 5. Ma ħanix ħanduru hemmhekk imma fil-ktieb tal-Luqa kapitlu 4. Di għalija kienet rivelazzjoni. Għax Ġesu jgħid li għaddej mhux ikbar minn sidu. U l-Bibja tgħidlek l-għamlu l-sid darek jagħmlu l-kumplament. Mela dak li għadda Ġesu minnu għadna duħna wkoll. Ma Ġesu ma kellu ħadd jgħaddi ħalih, aħna kellna Ġesu jgħaddi ħalih. Ġesu kien l-ewwel wieħed biex dak li għadna li ngħaddi għalih, ngħaddi minnu u jkun għadda għalih għalija, minnu għalija. Sa fil-ktieb ta' Mark. Marru għalik. U ħanalikom frażi waħda li bidlet il-ħajja ta' din il-mara. L-Spiritu Santu kellimni. Isma' qed nitkellmu fuq il-fejħa. Vers 29 mela. Mela. Vers 25 kien hemm mara li kienet ilha 12 sena. Sħaħ bati bil-xija ta' dem. Kienet batit wisq ħafna tobba. U nefqet kull ma kellha. U mhux biss ma swila xejn, imma tal-marret għall-ar. L-affarijiet għadhom ma mlux il-ġurnata. Għax ħafna fl-ewwel ma jmorru il-mulej, jmorru tobba, u għal-kemm nirgazzada li għaw tobba li jipprovaw jagħmlu tajjeb, imma wkoll huwa fatt ta' stat li riċerka jgħid u turi bla dubju bla tlaqliq ħanejda li ħafna tobba baqgħu ruxman ma' nies fil-qabbar qabel żmienu. Biex inti ma tidrix għajnejk għax intabib qalli. Tabib mhux ħaġa, tabib li żbalja u tista' tiswilek ħajtek. Imma la tabib qalli. Mela tabib qalli. Jina ġimgħat ilu. Mort tabib, għadbet nħoss ġieħ f'parti partikolari ġismi. Imlili daqsdi. Dinja. Ir-rekomandali kemm is-ċest ta' mediċini biex imbagħad dak kien għal mediċini, dak kien għal fiet. Biex imbagħad għamlu test u qalu li m'għandek xejn. Ma li kieku ħadd mediċina li rrekomandali biex nieħu, konna nispiċċa nkampa bil-mediċina ġavija għal xi 3-4 snin bil-mediċina ġismi. Għax il-mediċina li rrekomandali biex nieħu ma titqekx wara ġimgħa jew the next time you go to the toilet. Tibqa' f'ġismek għal 4 snin, hawn naħseb. U fuq xi ħaġa li ma kellu l-ebda konferma li jekku, just x'jaħseb. U bħal tabib jgħidlek xi ħaġa fuq bbażati fuq x'jaħseb. God bless him. Fajnejn għamel xogħol tajjeb, fajnejn għamel xogħol bażwi. Għaw nies li l-lum il-ġenna li suppost il-river of love. Hej l-ġenna, mux għed nisjaw il-river of love. Ma ta' qabel zminu.
متى سمعت دان جسو للمرأة جيت قلب الفولر اسألني وراي وخمست المنطار عش قالت حساسي خلنا نرسبوند بالسياسات allora ma morsan طبيب يا كنت خبرت طبيب تعملش لك ليلة طبيب فانجيلو شين يا تريد وإذا عندك طبيب سبيشال مش بدك شنو متى تقول لك فرسي ريزولتات الدم تكون اكيوريت سوا كنت اشوفهم فات انجليزي يقول لك practitioners. You know why? Because they depend on you. اما انا ما مرت تتولى طبيب مش المهم قال لك عندك حاجه خمسة فتة اجي تشيكيا اطلب فوقها خبري اخر وبعد يقرا كونفيرماليا تعلق وخذ ربي كتب يكون تشجيع هذا قال لي سوا وبعد تستطيع كل فيديك باش تطلب كونتر جوفايت كل اختار فيدي كونتر شاشة تطلب ما تخش تطلب مواد فاق ياك عندك بروبلم اي بي سي ما لازم تطلب كونتر بروبلم اي بي سي اما كنت تطلب الالفابت كله مثل يا ترى كونجنترات ولا هاي كونتر اي بي سي في اسم يسوع كريستو امين هللويا من ذاك الوقت تستطيع تحكي اما منش خنور راسي وهنبقى خايف لبدا طبيب God bless you ولما جينا فوق الطبيب جسوس فوق الطبيب جسوس 100% هنبقى فوق المدينة تطلع المطلع 100% I will never doubt what Dr. Jesus says. I will doubt every other doctor what he said, but I will never doubt what Jesus said. And Jesus is your doctor. تعرفوا للجسوس وتبدأ الفاميليا. Amen. هللويا. أشعارت يكمسم آر المانتاريو يكون فيئة. بدعوة واحدة اسمعوا ديك الدين كانت كنت كلمة كانت بنت أبرام بنت بات لوديا دعوة واحدة شيئا دم وفتلة وجوا فيها حسست كانت فئة من المرضى دخها جسوم من فيخ انتبه بالأول خرجت منه وداية الكترة وسأسا من مثل المنطار الدشيب يقولوا له يا ترى لو نسخل لا يرسم المبارك وانت تستعصم من مسني وبدأ يخارس مدواره بشيارة الماكش للذكر كتاب من الدان انبط المرأة اسمعوا شيخ الكسان بحالها يعملوا المرأة ترتول بالبزة شكنجالة رزقت نشتغل رجليها وسؤال سوا كله اسمعوا دي كان خلينا كريستو أراك كيف حيبدل البزة فاخ أراش الله لو الحاجة بنتي that's it بدل الكنترول كل say hello جسو بيش نيلك بنتك كنت بسيرة جسو هو الاسبرسيون تنسي perfetta وزاتا alla بنتي معلش أو راس أو بنتي المهم اللي على لك زيارك أو ابني أو بنتي تجفف تجفف You're already here. The moment you know that you're the daughter of the king, you are here. The moment you know the daughter. The moment you know that you are the daughter. That's it. Done. I'm going to be okay now. Because Daddy is calling. I'm going to kiss his papa. My papa. What doesn't want that act. Amen. بنتي اللي في فيتك مور تسليم وكن فيئة من مرتيك الليلة حنفافا الليلة منكم نظام فيئة أو أخرين نظام فيئة وترى هذا المساج مور ميتا
المخبط المسيرة لي على جالة يريد 100% إفاية يريد ودام الريح جسو يكاو شخات هي عاش ما دوش فيها اللوم الجسو أدوما بديش وجسو مهيمن دلوقتي السبيرة اللوم وليا وجسو والاسبرسيوني إجبيا إزاتا تلا إيمانيفستاتا فوديلات مدينة وانتي نخلصوا لجسو نراو مخبطة من المسير في المانيفستاسيون بيرفكتا جسوس قال أنا من شيخ لفدك نارا للمسير يامن يمن شيخ لفدك نارا للمسير المسير يعيد اللورا أنا وانتي إذا كنت شارت مش نحسب يوم نتعامل شارت متى نطلع مسير في اسم كريستو يوم باوترتني في اسم كريستو فوق كل مرة فوق كل وجه فوق كل جرح ناف شارت يلا يريد فيرني علاش كيف السكتورة ما نرى جسو l'espressione della perfetta المسير شدار باي خط ويورا شخات علاش الشهود الدلال ما تبدلش ما تبدلش وياك تخصص كوندانات نستنى كوندانات مش هشغل لك كوندانات اكتر على بنته وبخال على ابنه انا ما كونداناش تيجي باسرين باليايد فيس باليايد ما الفاكين انت تسمع والفاكين انت اداو تفسريني انت تتجوه نيش فيك لا 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 ما يجوش شوية نيس ما يحبوش لازم ما يجوش لا لا نيس ما يشوش لا لا ما يجوش الفلوسين الفاكين جاي هناك خل ما جو خل يكرسلو انت هناك تجي فرصة تسمع بريديكاتو ما في الآخر انت في الفلسفة انت تجي لا ترجع باس بوزيتيف ولا يقلك ابني وش حاجة غير الجن نعم تنو جيسوس أتما يدليا ما تنوب ترسونا أتما يكون نوم بالتخ جفيري وش يدلك كومبيري نعم يدلك أي شورة تاندي لا جاي تاندي سبيش نوب مخفوض لا جاي تاندي نوب توش خلي نوب وش عملت وستايت وش ما منشتاي وش عملت خزي لا جاي تاندي نوب مخفوض بنتي كن فيا ابني كن فيا أمين Gracias. أين تفضل؟ كل بالوفاء بالوفاء كما كم زون فيا شغلت أوان يوم زون فيا once لتطلب السكتورة تتم جسيا لم كنت مومنت أمن ليال سمك الله يريد فيك وانت بكونفيدنسا تشيفي في عطية مش تايد اطلب عليا ما نعرفش الجيفيج ما نذكر يكسر مانيش على سمك أمن ليه ترتفيت عشان كونفينت يلا يريد فيك كونفينت يلا يريد فيك كونفينت يلا يريد فيك فرصة داي مش وجه في زكاة يوم باري فيكو عند وجه تعال أنا خافنا نيس يكونوا مرضى فيزيكامين يكون مرضى ما يديش والمرضى الوجه تعال وخافنا مرضى الوجه تعال كيف كاوز مرضى فيزيزم أنسيتا بزاف المرضى كانت مورولة كيف قال كيف تخلي لازم كل جسم الله بنتي دان supernatural peace I'm gonna be okay هذا كيف سياح بنتي هذا كيف سياح بنتي شباب يا مولاي ابني متى تفهم يا يزباليا هل ما يزباليا يصيروا ما دك بريتشينج أخرى متى يزباليا وليدي ما نقعدش نسوى وطن دق يعملوا خزين
نعلمهم نكرجيهم نبنيهم ونسيبهم لما نجدكمش لما يدخلوا كومدي مش أشكم يدخلوا سكوري للبابا يحبهم بلا كونديسيون ين أخسوارة أتسمى لنا ملينا بابايا الفنيش من ملينا بابايا ويلينا بابا مش بفاء وكل الوليد والناس حبهم أخسوارة شاشات يمكن تحبوا لوليدكم كما تنسيكم السماء خبكم أخذ في أنواع فرفرت لقطة لنا أمين ومتى تاني الجسو على include فيها أنكل فيها أنت include كل ومتى أنت تعرف أنت محبوب تستحب متى أنت تعرف أنت محبوب وليالي ما يوربكش ويفرح أنت جيتان ما تفرش الديزابونتان يمكن أنت عندك شخص أو شخصاتكم معكم في فاجي فين عندك وجاد فين عندك مارت هللويا كم شي مارت في جسمك كم شي فيروس في جسمك كان عندك شي يجيخ هللويا خلينا نزور بوستس هيدا التلبورية اللي مسيراتيس grazie dai tempi Gesù وما يبنى جسو انتايتي الهلسين المغفرة به تايتني في آن المارت تايتني الباجتيك تايتني المحبتيك أبا مسير نمن للفيان أوريد بفتتك إياها أغفر لي فين بدايتك مولاي كومبلي ابنيني في الكونفيدنس تاعي ليك وفيك وفي المحبة عليا مولاي بنينا ما يستطيع كل شيء من دمك تايتنين مش بنينا ما تاني شيء ولا يستطيع كل شيء من تايتني كلش وما هذا كله تايتني تايتني لا تايتني من يسوع عليك مولاي نمن لردتك يلين فيه بالوجات تعال فريتي في الروح بالرسلية فريتي في الجسم مارت فيروس اللوم هو أوتوريتا باسم جسو وفي اسم كريستوس نكمل كل مارت كل فورمة توجيه كل فورمة كومبليكاسيون في الصحة نكمل بتخرج من جوفيها وتطلع برا ونكمل لكل مرة كل جير تخرج أشياء إلغال جسمي الجسم والتمبيو تالسبيرتو سانتو وندكيار علي في سنسو كريستو ونمن لي تتخلص لي خلال بنك خلال بنتك ما تكون دانيش ملاي ما انت تكون داني بالخبط كمسيح عليك استساس بالفيدي نرشيفي الفيعان تاعي بالفيدي مثل كلمة تاعي ولا يمثل لك السبيريت ونرشيفي الفيعان تاعي واستساس كل سقطة مارت كل مارك دخل فيها برمست جنراسيونيت كل مارك دخل فيها مولاي بانسيتايت مولاي قديس خسبيت طولت الخيا مولاي كل مارك كاوزات برمست مولاي تا انكويت حياتي نكمل بش يخرج من جوفيا استساس ونرشيف الشالوم تيا نرشيف المحبة تيا مولاي ما ندب تشكتر عشان من ياريد الفتاة اللوليدة كتاي الفيعان والخبز اللوليد مولاي عليك مولاي انت تايتني الخبز الحي ابن يسوع ومياو تايتني الفيعان تايتني الفيعان وبرمست الجريح تاع يسوع كريستو
jiena ġejt infejja, jiena kont infejja. Il-fejqan ta' Ġesu Kristu, il-fejqan tal-Alla, il-fejqan qed jaħdem fija issa stess. U ġieħ barra. Komplikazzjoni fis-saħħa, itlaq il-barra minn ġoħajti. Grazzi mulej li ta' din is-saħħa, ta' din il-fejqan kull organu ta' ġismi. Grazzi mulej li għaddis li inti ħadd il-mart kollu tiegħi fuqek. Biex permezz tal-ġiħ jiena nkun infejja mulej għaddis. U biex neħx għalik mulej, aħlisni minn kull ansjetà, minn kull forma ta' depressjoni, il-gida ta' demonju mulej nalaqlu ħalqu f'Ġesu Kristu. Il-porzjon tiegħu huwa fejqan u mhux mart, saħħa u mhux ġifija, tama u mhux ġeħdef ta' qalb, maħfra u mhux kondanna. Dan huwa l-porzjon tiegħi, dan huwa l-wil tiegħi. Fi Kristu Ġesu għall-glorja tiegħek missier. Ħalleluja, ringrazzja l-Mulej issa stess, li ta' fi issa stess. Il-fejqan Alla qed jaħdem fik issa stess. L-Ispiritu Santu jmissek issa stess. L-Ispiritu Santu jinżel fuqek issa stess. L-Ispiritu Santu li jagħmar fik. Ħalleluja. U jkebbes il-qawwa tal-Ispiritu Santu u talla fik fejqan totali. Issa stess f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Għal-glorja tiegħek missier, kom ringrazzjaw. Daw kollu li jintom fuq YouTube, televizjoni. Daw kollu li jintom Facebook u social media. Jekk inti trid Ġesu, ma Ġesu jkollu kollox. Jekk għandek bżonn ħelsin, ma Ġesu trid kollox. Jekk inti taċċetta dik ħaġa għażiża għal missier ibnu stess. Jagħmlek ibna, inti stess ibn Alla, bint Alla. U tirċi fejqan miegħu. Għalhekk l-ewwel ħaġa ma tagħmel huwa twiled mill-ġdid. It-temel li Ġesu huwa tal-ħajja tal-fuq is-salib, xaxta ma tletju. U dan kollu għamlu għalik u għalija. Jekk dan il-għalix tagħmlu l-ewwel darba f'ħajtek, minn qalbek jgħid talba warajja biex tkun salvat, maħfur u mweled mill-ġdid. Qed talba warajja issa qadis. Nemmen Ġesu Kristu. Nemmen f'ibnik Aziz. Li inti tibgħat din id-dinja biex imut għalija. Biex jieħu posti u s-salib u jibati għal-beti u jġor fuq il-bar kollu tiegħi. Illum nemmen Ġesu, inti ħfejt il-beti kollha. Jisobbini mulej jispiċċini. Tad-beti kollha mulej, inti tafhom kollha. Aħsin nibdem qaddis tiegħek, imlini l-Ispiritu Santu, mulej waqt nissaħħa ġismi biex naqdik mulej tul ħajt kollha. Mulej qaddis ma jkunx il-mart jew virus jew xi ħaġa oħra li ġejja minnek li tittermina l-ħajt fuq il-art. Imma jkun il-kelma tiegħek biss li ħajt tittermina fuq il-art meta jiena nkun wettat il-pjan li dan ħajti. Dan nikkjara. Illum jien ta' Ġesu Kristu. Illum jien salvat. Mhux mertu tiegħi, mhux bis-saħħa tiegħi, ma bil-grazza tiegħek ma missier. U għall-glorja tiegħek ma dan. F'isem Kristu ta' Nazaret. Amen, amen, amen. Alleluja. Zaħma manu ġina mena ċeċepa kbira l-mulej. Halleluja. Narawkom il-weekend ġej. Grazie Ġesu kunu mana. Is-sibna xie s-sema mnek wara l-10 u narawkom fuq il-program ta' dejt. God bless you. Halleluja. Ciao għalikom. Halleluja. Jekk hawn xi ħadd illum ġdida fostna.